Everyone, good morning. Welcome back to my channel. Mizo no vlog ka welcome back to ka subscriber how tenen ka subscriber low tenen. Why in North Zong Zong Manipur, Mizoram, Nagaland खुलाई मी पोनोटी जोंग जोंग कला वेलकम जाओ। तो गाइस आज मैं अपने इस चैनल पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अपने व्यूअर्स को जो मेरे वहाँ के हैं कि वाई आई कैन नॉट स्पीक माई ओन मदर लैंग्वेज। और मैं वही सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हिंदी में मेरे पुराने ब्लॉग्स में। तो आज मेरे जो भी व्यूअर्स हैं नॉर्थ ईस्ट से मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी क्यों मैं अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकती हूँ। और वइन एंगलाओ तुना वाइटों का सोई कहा एंगलाओ वइन कव्यू वस्ते नॉर्थ ईस्टर्न इन chumi te chuk explain dona why I cannot speak my own language, why I cannot speak my own mother tongue. Chuchu kalau explain dona englau कोई आया है ka channel la milo subscribe lau how te wo milo subscribe ula in love kha in support kha milo subscribe sakha milo show dona niya chuan I really need your support, I really need your love. Milo support nge nge ang cho milo subscribe ula chuan milo englau ka million sa milo ti sakdon yak subscriber hi kasoi lai khan mi englau kung kan doorbell and ringa. Hello, continue ango englau ke kapiang hi englau Mizoram mathau nya kapiang mase ka tetlai kum thumnge kumnga velkani tang khan ka pa army a oma chuan army a khan alu ta ka pa kha chuan kumnga kumuk velkani khan ka pa army a alut nu khan a transfer ta ni chu chuan a transfer pa first time a transfer na kha he Haryana Ambala anya Chandigarh Lampang Chandigarh atlemin anin heido Ambala Cant antia chu Haryana bulkhinia so tason kanin inglo kapa transfer a kapan kanule keile ka u kan pathumin min kalpuya kapa bula chuan kanzui vetani chu chang achuan inglo ka Mizo chong himo atlemin alo mistake thiam longai dam meiru o chuan khata chakan kan om char ekti kan tiang khatang chakan kan continue ni chuka pa kan chui khamo chuan pol khat ka zira khala khan pol ni pol tum chan khata chakan Nagaland kan transfer leya chuan khata kum thum hei kan transfer na army ho chuan transfer na hian kum thum nge kumli te omangan angaya tikhan kan transfer jela Hyderabad te kan oma chuan Hyderabad chain Kanpur ate kan oma chuan UP hei Ghaziabad lama thian kan om le leya chuan khalai chang khan Odisha te kan kapa kha transfer tikhan kapa kha kan zui zel ni chu kan zui na khan englo he kan school kha chu KV Kendra Vidyalay anti Mizoram apo khan omang englo Pushpak Kendra Vidyalay ama ka chuan khami englo Aizol Mizoram KV omkhi Kendra Vidyalay Pushpak roda omkhi englo Pushpak tu na chan Pushpak anti to ama ka chan Pushpak anti lo ka jirlai kha chuan pol thumnge pol thumching polika Mizoram KV Kendra Vidyalay khan ka zira tuna kachan puspakanti anti to amma kachan puspakanti law khatapu khan kazir to ke mahi KV student ex students kanya kendra vidyalay sangathan students kanya chuchu KV school hi all over India han omve ka khote nimase khopui nimase hey India har in every state of India KV hi kan muang achan chu hemi KV school hi army hotanya air force hotanya chuan CRPF hotanya hey India zongjo armed force kan ti hi hem especially hemi te tan tur hinia KV school chu achan chu KV course kan zir hi englo hey Mizoram course kan zir lai le chuan Hyderabad KV suppose course kan ain angcha ain angta ni chu hey kan transfer po han hey keni how students ho keni tan boy thlag lo ni chu because in every KV the course are same
chuwangin hetian englo ka chante po hi kan tet lai to ui ho sorry me wo kakat lawang hei chu kakat thin kakat lawang naturally kalau upload do neng ma kakat don lo englo chuan hei ka zirlai englo ka zirlai puite ka zirtie ka zirlamin englo ka friends te chuan de zoi in dikhan ka hei ka thian te vai ve kan nia ka classmates hote hei army camp pa kan om book sikan thenom te le vai englo dora kar le vai hote dikhan zoi in vai tong kha kan tong ta ni chu ina po ni se vai hei chom heva leila vai dora po kala vai ve kan nisya kha lo thiam the lo kha ani bok thei si lawa skula hankal bokila hei herai chu english warwak lawa vai hiri nan tonga chuan chu wangin hei khoilaya lengpon kholaya chanten ne lengpon vai tong hi tonga ngai chu mi wang chuan vai tong hi hei kan mother tong ai han kan tong hem tani chuan achana hei englo ina po mi kanu le ka paten han mizo tong in be china ma se ui ha ka hamle to ma se ina po kanu te ka pa han mizo tong min tong han mo min bia khian keinin reply a han vai in tan reply vek zela kha hiten kanti kanu le ka pati jan min hauna sa thile tu mani ina inchua chon mani chong te hi chong turve nya min te keinin ma se school a han vai to hi kan adapt thlat ani chu inchunga lo chong pokha zoi in keini ain allow difficult ni chu mizo chung allow bia ki chu wanjon ka u le ka ke han kan habita kan u le ka pate ko pai hir tong in kan bea ma sen mani te chuan an milo reply ka nu le ka pate chuan he milo chang chuan mizo chung hiri milo changa ma se keini kan chang ka chuan englo vai tring kan lo chang chani chu mi wang chuan ya englo hei ka mizo chung ka hamle to mizo tong kalau tong thelo chuan khatian hei keini school kan lai po kan ni si ka pa office kan lai po kan ni si englo 1 year a hian voi thlan hi cho hi break kan ni china chu summer vacation ania khami summer vacation a kan zin ani mai kan hometown ani lo chuan zinna man tu po englo time khalo om si lawa summer vacation han kala chuan han lo hole kha chu zirna mantur om heklo chuan chu wang chuan summer vacation kan nei po khan kan han kal china kan hometown ma se hei tlani po kan om ngai silo kar ni te kan oma englo keini cholo nei ma se ka pa khan chola nei alo nei le book silo kar ni te kar thumvel englo atam vera kar thumvel the kan om china khami kar ni kar thum bula lo oma vai englo mizo chunga lo tong kha chu kenin kan lo thei bok si lo wa zoi in mizo chong kan lo speak chan le kal hokir le kha lo hun to wa chon khatiang wang khania because of all of this ka mizo chong hi chu wang ka pai lu tuka chuan kalen thu pon hei 12th ka zo pon hian delhi ka om lea college thur hian chuan helaya po mizo an om englo hei delhi kom tir kha chuan mizo hi ka thante ka nei ngai vak lowa because ka background local na hei kom ka college englo thante nen chuan ka chen om ten vai hlir alo ni bok ka office kal na po vai hlir englo khai fa ka nei ma han office te ka kal ve china chulai office ka kal na te po chuan vai hlir chu english yan ti vak bok si lau chu wang chuan vai to hi kam hang le englo ni chuan khami wang khan englo chuan kanu le ka pa ka chula ala pension lawa englo ka pa kha chu a transfer na khan la transfer charchara kanu ne nan zuita ni chu ka upo englo na thuka ke bo hetan delhi 12th school ka zo khan ta kom thlang charchara ni chuan helaya kom tang charcha chu kan pa hi kholaya ka mung ye ni le kan pa hi chu kan school
englo school la kan zira changin kan in date ania Paul som nge kan ni lai kan chen om te hey ania to chan kan in date na school la po kan class a po kan in englo Paul khada kan zira ania chuan chu mi chang chuan kan pai kan hmunia Assam kan om lain Guwahati kan om lain kan army campus a kan om lain kan in hmu englo ania chu chuan hey englo chuan dil le kom thlana tangin vai chong lo chong po kha chu a har sa ni chu chan chu office a po vai helda ka ina ka chenom te po vai a vai thak theilu tu chu wang chun zoi in hei mi zo chong hi ka thei hel chana ni chu ma se thil mi zo chong in min lo biak chon mo ka che thiam vek eng po soila ka che thiam vek eng po in lo se hian in comment po hian mo in comment Mizo cho milo comment po hian kachar tlein kachar thia ma se abak kachar thailo hi englo hei ka ute ka thona chuan milo translate ru ka ti china hetian in comment po ka lo cha china min lo comment tu te hi kalau lom thi kalau sei u lin ka englo ka subscriber pakhat ming chu kalau share linda thanks to you englo milo correction thina khoya pu kalau tham lo hian chuan milo support to te kha kalau heartfully for my deep heart kalau thanks kalau lom thi kalau sei u for my side chuan englo chu nia ka vai tong englo hi ka thap lo na chan hi chuan englo mandi Mizoram ka han zin la ka han zin te pu han kan englo hei ka pa pui te englo te han I ha vai tong poi thiam si lawa bu englo biak englo sorry Mizo tong poi thiam si lawa biak a boy thla boy I kan biak turin I boy thlang tu min ti chin chuwang chuan englo hei tuna po hei kanui han ifa pa hi Mizo chong te zeti romintia ke ba thiam si lowin engti ka zirti rang ka tichina Mizo chong be romin tichina ma se kha ka habit si lo engti ka bya kanga tia ma se na englo last year akhan ka realize ni chu ka mother tang hi ke ma hian ka che turani tin chuwang chuan englo YouTube englo hi ka chan ka start na chan po hi YouTube hi ama chon vai hirin ka tia ma se englo Mizo tong ka thiam du ka ni chuan ka YouTube po hi hetian ka mang tur ni ka tia chuwang Mizo tong in le mix hindin ka lo start chana chuan mix hindin ka tina chan ka YouTube channel hi mix hindi le Mizo tong mix ka tina chan chu reason panhina chu englo last year englo hey vai ho YouTuber ho famous YouTuber ho Mizo rama anlo hey YouTuber ka entina Mizo rama han anlo kala achen YouTuber chuan hey vai ho YouTuber chuan English chelo te poyen anoma vai hir sha then oma ma se achen YouTuber chuan vai YouTuber chuan Hindi pon lo sia chuan Mizo English tong pon lo thiama khata Mizoram an lo lengte han hey English in English an thamani chuan kha an easy ni chu hey Mizo ho nen communicate hi ma se englo YouTuber achen te chu YouTuber han klo na achen YouTuber ho vai ho Mizoram lo zin vlogging lo ti ve the hi English thiamten omlowa chuan last year YouTuber khan englo ko han pakhat video milo forward ja chuan englo khami video pakhat milo forward kha last year milo forward kha khami video ka en kha chu ka Mizo chong hi kangai poi mo tak ne hi akai man ka in realize because khami video ka na khan vai pakhat YouTuber hi Mizoram khana lo lenga chon English po ka thiambok si lo khalai ho vai ho thiambok si lo Mizo ho khadian khan ein communicate khan miscommunicate ani chu englo an miscommunicate kha englo vai YouTuber khan ashe swala athil soi kha Mizo pa khat enge munia zotin ka sha video khan kha ashe swala because of language because of communication gap vai YouTuber khan allow se swala ni chu Mizo pa thil soi ka khami akhan YouTuber akhana man vai tong khan nangnin khalaya hi vai ho thiam lo khachuan in lo se thiam lo ma se he helaya ke ma vai tong thiam
ti han ka lo hei vai ho Mizo vai ho lo thiam ti khachuan khami video ka lo ena khachuan khami YouTuber khan video khan mani englo Mizoram ho kha a hek ani chu a heka chuan hei Mizo patila jopo kha lo hek ani chu alo hek tika hei englo khatian alo blame ani chu video khan hei helai ho Mizoram ho chu hi chu hetian min lo englo engeng ti kha satan na hieng tingan tiang milo comment box milo comment ru hei knife kan tilawang sa puitan na hieng tingan tiang bai tongin khata khamia khan englo YouTuber khan hemi sachan na hian sachan san chan thin na han mi kal milo tan tuma milo thatuma ti ni chu khami ka en kha chuan ka north si vai ho hian an en hiam lu tu kha ka lo realize ni chu because of that miscommunications khami wang khan Mizoram peoples kha vlog ka khan alo he ka ni chu ka du ka thinlung tang hian alo englo lu tu ka englo no one's not about the truth mi han helai ho vai ho khachuan Mizo chong thiam lo English thiam lo bok ti khan khami thil alo soi kha chu atak tak mon yan lo ti din an lo ti don ni chu wang chuan ka Hindi ka start na chan chu hey ke ma pon khalaya Mizorama au home Mizo especially nilo Mizoram especially nilowin north is zong a vai chong thiam lo te kha akadua ki vai chong hey englo normally hey imhing enge cho a to m khoilai nge kaltum hetyang normal hetiang hi engting vai chungin kan choyang hetiang te ke man kalo dua lo thiam ula heta wadang ni vai ramai lo kalpo khan nei lo tham ka chon it's easy is nangni ta khan alo rem chang turani chon helai vai ho Mizoram lo kalpo khan anin Mizo tong tlem hey Mizo tong nepnoi alo chat po khan khaka a helpful turani an tan pon hey kapi khonge kaldon ti te khan committee na te kha an manin lo sha se kha a helpful do di chu englo hey comment box amin lo comment ula hey vai chonga hey thilin cha du te hi hey engting an soyang ka tang te kha comment box kha min lo zo the mi lo zo tu la kalo shil don che una hey vai chong engting an ti hey vai chong engting an lo soi min lo zo tu la comment box khan kalo shil don che unia hey hinia a reason Hindi le Mizo vlogs ka tina chanchu chuan ka explain to ka englo ke ma Mizo treng mai nge ka chong thelo ti te kha chuan ka che dala englo mi lo subscribe ho zong te all over northeast Mizoram poni se Nagaland ni se Assam ni se koi lai northeast for seven sister all over seven sister tagi mi lo subscribe ho chuka Shillong tang tepon ni se koi lai northeast ko every corners of northeast tagi mi lo subscribe ho chuka mi lo subscribe ho tu te kha ka thin lungin englo ka heart tangin ka lo thanks uche ka channel hi milo support char ula chuan hey keima hey YouTube apo han ka enthina northeast vlogger hi famous vek an ombox silo helaya hey khalama kha chuan an omwenga ma se helai Delhi khopuila ma han hey Mizo vlogger nge northeast vlogger how he famous hi an claim nu tukani chu ka du chan chu milo subscribe millions milo subscribe ula keima ka du chan chu helai Delhi ya hetiang khopuya te han helai ho te han sha milo englo ka du na chu englo helai mi vai mi te po han lo an knowledge lo sha tanga englo Mizo vlogger po omti an khatyang te kha min lo ngai pui se ka du vea chuat ka channel hi milo support ula milo subscribe charula I really need your support I really need your love chuan englo voina ka vlog hi helai thleng tur khania chuan thlaya ka shoot tur kha zana kalo upload ka milo en sakdon ania chuan zana in huang o